Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di channel Orang Sunda. Di dieu abdi bade ngadamel konten tentang mancing belut. Nya pemirsa anjing. Permisi. Pakai jejer awi langsung wae kanu videona. Cekidot. Lupa. Membubunangan. Si Adi. Ayo. Halo guys, aing langsung. Senda. Cok. Ganteng teuing aing euy. Ya bodo amat. Yuk guys, ikuti aja perjalanannya. Berkelat tuh. Eta liang euy. Ini gitu. Neta mah Tarik gas sih. tarik gas tuh, iyalah. Itu mah anjing. Ayaan. Iya ya dong. Rezeki pertama dapat euy. Uing gitu. Rezeki pertama kade. Tong hilap subscribe-na nya abi teh tos capek-capek kieu. Panas deh di dieu mah. Tadi teh bade eta na teh nyen konten teh ti anjing kene tapi hujanan. Ya bodo amat. Menang anjing. Mantap. Duit capek-capean. Alhamdulillah ya nate menang 1. Arek de nate kalian. Lihat di channel Orang Sunda. Alhamdulillah menang hiji. Eta jejeri gitu-gitu teh meh belutna daekeun meh nyantok. Tadi meh nyantok gitu teh. Jeruk. Panggil yang euy. Nice. Kayaknya mantap. Cok. Ewe pasti. Cerot. Ewe pasti. Nice. Cerot. Nice. Rezeki kedua eta teh euy. Masuk pendek nih. Awak teh menit. Bro, yo, nemu liang tuh. Udah ayaannya dilakuin. Soalnya ini liangnya gede, bro. Mudah-mudahan wae buat bagian. Proses. Kayak kira tanya, ya. Ani mah eung jigana. Tuh sanes milik urang neangan hawe. Ayaan aya. Nani? Ayaan gede.
Naon sih mana motong Om Uing? Bae we mah uing atuh. Iri bilang bos.